Mwiriwe mwese abadukurikiye tubahaye ikaze kwiteganyagihe mugiye kugezwaho na Alphonsine Musanganire mwariteguriwe na Meteo Rwanda. Kuri uyu mugoroba twabateguriye iteganyagihe ry'igihe kirekire no kuvuga kuva muri Mutarama kugera muri Gashyantare 2023. Iki gihe dukunze kwita urugaryi mu Rwanda. Turanababwira kandi iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 31 Ukuboza 2022. Turateganya ko mu rugaryi rw'uyu mwaka imvura izaba ari nk'imvura isanzwe iboneka mu Rwanda. Gusa hakaba hateganyijwe ko mu ntara y'Iburengerazuba mu majyepfo yaho no kuvuga mu karere ka Karongi, Nyamasheke na Rusizi ndetse no mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Nyamagabe, Nyaruguru, Huye n'igice gito cy'akarere ka Gisagara, iyi mvura ishobora kwiyongera kuyo basanzwe babona mu gihe cy'urugaryi. Imvura rero ingana na milimetero iri hagati ya milimetero 60 n'130 iteganyijwe mu ntara y'Iburasirazuba mu mujyi wa Kigali ndetse no mu karere ka Kamonyi mu burasirazuba bwaho kimwe no mu majyepfo y'akarere ka Rulindo. Mu ntara y'Amajyaruguru n'igice kinini cy'intara y'Amajyepfo hateganijwe imvura izaba iri hagati ya milimetero 130 na milimetero 200. Naho imvura iri hagati ya milimetero 200 na milimetero 270 ikaba iteganijwe mu bice byinshi by'amajyaruguru y'intara y'Iburengerazuba kimwe no mu karere ka Ruhango na ka Nyanza n'igice cy'akarere ka Gisagara mu burasirazuba bwaho mu ntara y'Amajyepfo. Aha handi twababwiye ko imvura ishobora kuziyongeraho gato ya kumvura isanzwe ibonekaho, hakaba hateganijwe imvura izaba iri hagati ya milimetero 270 na milimetero 340. Iyi mvura rero iteganijwe ishobora kuzagira ibyo ibangamira mu bijyanye n'umusaruro cyane cyane ko turi mu gihe cy'isarura. Tukaba rero dushishikariza abahinzi ndetse n'abafatanya bikorwa mu buhinzi kwitwararika. Reka dukomeze turebe iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo. Ejo ku itariki ya 31 Ukuboza mu ntara y'Amajyepfo ku masaha ya mitondo nta mvura ihateganijwe. Ibipimo by'ubushyuhe bizaba biri hagati ya °C14 na °C16. Mu ntara y'Iburengerazuba naho nta mvura duteganya. Reka turebe ibipimo by'ubushyuhe uko biteganijwe mu ntara y'Iburengerazuba ku masaha ya mu gitondo. Hateganijwe ko mu masaha ya mu gitondo igipimo cy'ubushyuhe mu ntara y'Iburengerazuba kizaba kiri hagati ya °C12 na °C17. Nyabihu niyo izaba ikonje kurusha ahandi muri ntara mu gitondo, igihe Rusizi ariho hateganijwe igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hejuru. Mu majyaruguru niko naho hateganijwe nta mvura duteganya. Turateganya ko ibipimo by'ubushyuhe bizaba biri hagati ya °C13 na °C15. Rulindo urebye n'ifite igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru ugereranyije n'ahandi. Mu burasirazuba nta mvura ihateganijwe ku masaha ya mu gitondo ku itariki ya 31 Ukuboza. Ahenshi rero hateganijwe ko igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri kuri °C16. Ngoma niyo iteganijwemo °C17. Umujyi wa Kigali nawo nta mvura iteganijwemo ku masaha ya mu gitondo, hateganijwe igipimo cy'ubushyuhe cya °C18. Ku gicamunsi turateganya imvura mu turere twose tw'igihugu. Mu ntara y'Amajyepfo iyi mvura irateganijwe. Gusa nanone nubwo duteganya imvura iragabanuka ugereranyije n'imvura twari tumaze iminsi dufite. Reka rero turebe ibipimo by'ubushyuhe. Mu ntara y'Amajyepfo hateganijwe ko igipimo cy'ubushyuhe kizakira hagati ya °C22 na °C25. 25 zikazaboneka cyane cyane mu burasirazuba bw'iyi ntara. Mu ntara y'Amajyaruguru hateganijwe igipimo cy'ubushyuhe kizakira hagati ya °C20 naho na €25. Naho nuko hateganijwe imvura nako izagabanuka ugereranyije niyo bamaze iminsi babona. Hateganijwe kandi imvura mu ntara y'Amajyaruguru n'igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C20 na 24. Mu burasirazuba igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri kuri °C27 hazaba hashyushye kurusha ahandi, naho ahazaba hari igipimo cy'ubushyuhe kiri hasi kizaba kiri kuri °C24. Umujyi wa Kigali nawo uteganijwemo imvura na €C26. Tubibutse ko imvura y'ejo izagabanuka ugereranyije n'imvura twari dusanzwe tubona. Ejo kandi izuba rizarasa saa 11:53 za mu gitondo rirenge saa 12:15 z'umugoroba. Mwakoze kudukurikira, mugire weekend nziza.